Kardom B News 7 Than Bang Nili Bapuram Senar Birtang Tonpen Arjuponik Tha Pini Anarlo Bajihini Rachiti Molom APHLC Youth Wing Atum Pherang Kia Mai Kangni Lapen Non Birtang Tonpen Lang Ponik Tha Kipanan ko alam thi lapu hello kadu kabita lutum chini lo non kibangji jun achiklo tarik pli ke lage election itum result ke paklang ani lo itum abut ka counting ani lo asi hala so arni aphan sonis som thomalang ki thege ding itum phan especially presiding officer apen counting officer to phan kapachini kang tung lamate kachunri kang tung alam through social media hoiben itum kaningji aphan sini nong to man chopha palo alam the bangela puhelo nilitum isi a source pen clar ta kapirta longo je counting ani ajara bidi ben sitame BJP a party phan KP haji phan sin rolling government atum presar pipik pusinil tum dilta longo presiding officer la counting officer tum phan hala suhu alang tum phan a chat ben sitame BJP a song phan KP hai te ji phan la tum chingki thang adlu puni tum dilta long email nasi presiding officer la ben ke counting officer tum hala su ruling government tum presar KP long ci don dun ma ci don de ma la banke ni dum klar dak long cita chingki ji than adlu ko birta bang dum long lasi nili dum hin pen alang tum hang ka pachini gang tung gala DC office pen nili tum phan counting ni phan kosom si hoda ki do ke thak nang ma pu training nang pilo officially training nang pilo hala so training nang pia teng pen nili tum counting agent to ana phan nili tum ji than pimil la part ali tum additional litum count DC office pen jitu training nang pi pen apart ali tum additional ideas amukha ta ni tum training ali tum GP pa me lasi presiding officer la pen counting officer tum ba ning ka chibi mande alang tum nil tum alam theben ka chini pachini gang tum alam thega la pen je DC office pen ko pi sinil tum han training nang pi mahala so an chot le ni tum kachini chota kuani kedamtang arni ahu ruling government tum koson pensi public votes bange counting arni manipulation ka kurima temper ka kurima hala so alam the bange account bange nilitum arjing club investigate lo itu research lo itu no la long payment asla tum ko natsi ko pisi ki claim hala so idea bange nitum chin no ke chini pa mel nilitum lai hui bangke di office pen training nei pihu tu manang khan the stala bangke ni tu akaprek a source pen tu long payment lasi hala counting ni presiding officer la pen ke la counting officer pinjong si komane a party alam karju be ke jong si manipulation ki claim dia pan kapor i do polo tante hala so arni ke ni tum agent tum ke alam to han ne check bo nang tu ma thanang ni jenang ne ke de jipu la ka 100% la ke ni tum nang ne break po la penang tum chingnang bekol be chingnang check lo polote la kenang tum si responsible and nang tok pula athema no dihuge ne tum AP social party pen same ni tum chisik pames ni tum do la senang tum la banke kumane asom phan ka phire joini kumane party phan lamkar la lam presarang bi pen kar juo joini senang tum kumane party phan kachira dun de ji phan silent no ki claim de ji phan kachidon dun do polonte nang tum phala bang so sai bang ke ki claim de ji phan sin tum hin pen nang tum phan pachini pon kali polonte el dum chini lo hala bang so arni nang tum jong si kaching nang lo polonte nang tum thanga sakuri sitame la ke red speak lo la pen nang tum thanga reputation na me helo po la pen ke la bang so case ke la ke da judicial court of Turkey lagi Supreme Court of Seleji lalu pote dan tu mak siksa tadi lah. Lapar counting arlu agent udolap pun apa? Hong ke public tungkering hong plan po. Masih laki claim ke cokce akan ke claim mah halas sebab pang pergi tu nak pang hebat po. Tapi lah soalan ke acap penamnya hong ke birdal ni begitu. Public tentang sentimen setuju
kalau public sentiment makin lah jadi tentang mukhang ni deh hal apa nak tentang ciri sih ini lasi nilu tu mungkin benar tu kan pacini kan tu alam tegi lah hello lapen angko kacunuri kan tu alam kel halo abang putin da mithang asong phan ke chipi hai phan si kam claim pen election of katu kabe chipe tu abang putin pa mithang party kon kam claim da la so ting si rat ke public atum ke mithang aning ke to ka party phan mithang aning ke do a candidate phan chong wai si ator kiso pigavut alang tu chipi pa mil halo so ke dam tang arni lasi latu maning ke dok rat tu maning ke dok ateng pen aron teng pen bang but chipi no lasi jong ti la bang rat tu maning ke dok party phan bang ke chipi solo piho support party phan pidera pis tame counting officer dum ba presiding officer tu si hada counting ani manipulation claim det polo date lage nangli tum si tame lage democracy aron kan la ke constitution aron kan son man depo public tu phan kilang ro baswang fix nang klang las nang tum phan ke chung tum ke nang democracy phan aman pira constitution aman pira nang tum free and fair la pen ke transparent hal bang so akam ke claim pa meje pan si arona ting pen ke claim pa meje pan si nang tum phan chung ri pon kupisia hokma hala an si nang tum ke claim chojia pan si tum hin pinal tum chung ri lalu pul de rata ning sampo la benil esin tum a party ni tum kana ning sampo bangka do ka party tu la mithang party kan kam chicken so dasi ni tum e peso party ko siban avec det si tam tum to de sang sepen ni tum mithang ka du ka be chongda chitulo tangka pen stan ni tum ekeng pen tam ni tum arnia ko charsi lung si ni tum tam mithang a party pan mithang ning ki to ka candidate pan aki hajai ka thar pan ki pi haji pan ni tum ta claim dam jistik jidang lo hala suruh lasi alam duk kubeni tum chipe duk epen ki pia buta bang ki jong si halata nang tum jong si kupine sai lang no ki claim pen ki chipak to mane phan ki pahai de pen por ilo polo de laki nang tum ta dai the tum ji lagi lasi ni tum hin pen ninga thlong na chumi de la no o mane party tum presar ni ki pen chok nang tum la bang so sai lang lo ki claim bang ki claim tum de je pa si ni tum hin bang chumi la pa ko pura pachini pon tu thalo ni tum non bi ke jen tum anke itung da dipuel si pencanglo hawar kat LC pencanglo bojan LC pencanglo la penge wotha langso LC pencanglo ben khaflong kadu gabe LC la to an tamin itum training bang itum chipi pa melo ti si office pen pis nang thamala aparta additional tamin itum chitan pe mel na sin nang itum kadu gabe da haswar ni ke claim jibon bang kumane nang ke pen nang ke pha teng pen nang chuniria teng pen pressure ni ke teng claim jibon claim da chok jibon bangke nang tuma sap tanya tuma minum bir non through social media hoy mes nang thano pachini lo lalu polo nante il tuman mesen ko jong si patoi ti ben claim det polo nante mu ko pine har swarni akahin no tumo nang chap det polo nante lakin tuman atai ni enri lakin nang tumi thangsi ni responsible and ko ko ang for nang pat ku nang ko itum chini no kidam tang ho social media lo na viral ho Chandigarh lo major election ho inut presiding officer BJP party van pe high board ide ama CC camera pe hasu net check lo CC camera ni upon apor lekine pali hasu sita hada agent tum expert o ki claim ke dam tum bokas tum expert o chinio bang kadu ka be tali pa messi la ki claim ke dam la supena potsi hala phan net long check la presiding officer pa CC camera ki footage ke do por ke net long check ali la tu la pena par la tu aprang la tu CC kitang pe me la sobena posin net long check lo net check pena po alang ni ko pisi ang hor ka no par kunang ma itum theklo la sinang to ma thanang ni je nang ne pe nang ne kon e ku ba gen to ma thanang ni la sin tum nang tum han thop akum chu thop lo thema la suar ni ke itu kan andung ti aron la som la bang so aron man kan tin ka chepe hai ba sin ning han la sin free and fair lo ni transparent ha bang so rule kan meji pa sin ni to ni pe nang to kan chu ni la ben ke cái không mà làm mình cứ nên social media hơiแบบเราcái thân của mình cũng làm thế cái là nó cái này là cái số lượng pihon là protein time là tung channel tung là cái số lượng pihon cái là exit poll là tung là tung alang itu tung là mainstream media tung
mainstream media tu paklang la dipu phang si kami kare bianglom has kami BJP hen pahai de ta sahala se exit pulo ban gela ke wrong ke itum kroyo ni la pengela tu la sona kam ki claim ban ke manghui mir ala tu kopia basis per lo kopia angle per lo je BJP ban ke pahai exit pulo la tu paklang ke la bang itu adin tu ben ratum kopia basis per lo kopia angle per lo non du BJP ban ki support ko de kar benwara tu ate BJP asal kan nang cari lo men ke anti incumbency ke ong nai ki bak nai ke non hang adu ke teknologi ko sakuri ke long li pena pot riso jalo hang ju lo lasuna party fan youth satu riso jang tu but pilang ipelo contract dar tu bil ke long li se hang ju lo lasuna party fan rat tu but pilang longlia pota ka be hang jo karbiang lo lasana party fan rat but pilang ma fole na tangga corruption ben cheng lo ronga jo towar ka ben cheng lo an ki tulong le ki duk kin la itu ma hatu ki chak na duk we theklong prong lo la poson a party a fan rat but pilang ma ben BJP ran to pi alam thi besi ni ke thi besi but people ngona diru ke tang tang ba ani ke kar biang lowa rat ke lake inglo ke 90% ke lake APHC JI ke thana ke hypersi aplo ke so ke no put ke lawlo la pe nil to assessment PM non du ki haita ake on dung se hadi APHC party kirem ja poisono masi ave non du APHC party si tame exit polo to mainstream media no paklang ke BJP pi haida kusidan laki kapre kali ni tumo party tum fan ni tum agent tum fan itu ma psychology bang itu mana ke dominate je fan itu man discouragement nang ki PJ fan lasi laki ni tum chini la pele tum la bang so BJP tum ki claim atrik lo bang ke ni tum bang gudin de lagi ala tum kiri ni cuma thai mene sida la bang so a exit polo bang ke lagi tum asap utan tum kroyute rat tal accept sil lasi labang so exit polo bang ni tu jidom dum te labang ke ahok kali ahok begala mo nake lasi tu social media hoy ben kar piang longa rat mate idum agent dum do anda bang tu ni nei laki itu mas psychology itu kan ke dum minute ji fan itu man discouragement nang ipo hala bang so ani itu mai kirem lo le eta upo na pangkit dum biji ni BJP tu bang accept trick laki ki claim lasi BJP tu na kahino trick ki claim keno asai ki claim lo bang ni tu episode sia part de mang hunde la ke ni tu han pe mi lo tabe na tu anulas to pe mi haloตั้งแต่นอนนั่งดิตุมกันเจมาเตนังดิตุมว่าเขามาทาเต็งเกนังดิตุมเอเปเจลซีเป็นสิไฮเวกปกติมันดูอิเล็กชันเกสิจงสิ BJP สิไฮเดตปุโลเตละเกก็ปิเนบิดิลังโนมาเตบิดิกังลิมเป็นสิกะจะไพ่ปุสิปุลิ ngono tu ke BJP cipai undeji bolam tan itu program itu dela nilun jitu training cipi itu to ongdu massive boot ke lake ek so ngalo 100% clear lage la pela som bom itu kita tang hut ke agent tu masak su kapola do itu training an cipi lo le proper training cipi lo le la pe non itu ko som sin tu source ke loma take care restel tu di officer tu kana ke thandul ma har solan ke tam tan itu lo le sida nona bagele tum retardi pena job tu chini pamelo counting ani ko nasila tum manipulation ke kema tax ki klema la so bangi tum nan thamelo ake tum si video lo ke la sa hala so lam man ke akam man ke tum chini pamelo la sila tum non du ke ajap ke sile mela tum ki pahai de ji wo alam ta la ke apesho mesi ang lo ke 100% on du ke episode si la ke bang veg lo je ke tha sa high veg lo la ke anu ka pra party ke daga bang le lagi tek dah kalau sita mi amun nana arjulo jong si kopene pela tu ken tek kote 100% lagi BJP tu returning officer ben kopene ka ching ki tang do pela posi la tu ke aso kam ni claim sita mi non tu gala tu claim yi bus mi claim une deji atike ki claim lo returning officer just ko mane jena of apene counting officer tu ki claim lo bodal ke 100% lagi ne vek bol ke chingnang vek po chingnang chik lo bodal ke lagi ada gorom pula lagi cicini lo lagi amu heta ni so pranjong dan ni lo jadi counting officer lagi presiding officer
atum bangke labang sosai lang no iklen kita dia pasal itu ahok mo angsong pen pressure dulu ke cini pamil long pamil kasi kumane pressure kita kena pole alang tum kartu neng gani alang itu masakuri iklen no presiding officers kami kumane regarding apne counting officer police kami alang tum sakuri iklen ho asmi ko pila rap than iklen ko ni constitutional thing ini kengkam cio pale di kursi presiding di situ monta kap sini kedeng nasi kam iklen kali matalan kesalahan itu sih kami benih constitution dan demokrasi aroma bangke alang buat klaim pameji ko sintu ni cetado ko manile presakti ko ni klaim pameji sintu ni cetado monda ko mane yang sako da ki klaim bori fan ki klaim pote la bang jenang ko Nomor 8 besok Amar FSLC Yudin আমি কোম্পাকনে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ আগতে এই কথাটো অৱগত কৰিছোঁ যদি সেই কামটো সেই কাৰ্য যদি কৰে যোনে হওক এইটো কাউণ্টিং অফিচাৰ যদি কৰে কিন্তু এইটো ৰাইজৰ আমি বুজাই 100%। যদিহে বাধ্যত যদি এই ঘটনাটো যদি ঘটিবলগীয়া হয় আপোনালোকে কি ডিচিশ্যন ল'ব APHLCৰ তৰফৰ পৰা? প্ৰথম কথা হ'ল আমি যদি ধৰা পায় বা ধৰা পৰে প্ৰথম আইন ব্যৱস্থা কৰিম লগতে যদি সেইটো সময় যদি হাতে হাতে ধৰা পায়
তেতিয়াহ'লে ৰাইজে বাহিৰতে থিয় হৈ আছে, ৰাইজে ৰখি আছে। সেই ৰেচপন্সটো যোনে কাউণ্টিং অফিচাৰটো নিজে ৰেচপন্স লওক, আমি গোটাই দিম। কাৰণ তেখেতে অবৈধভাৱে গণ্য হৈছে, ৰাইজৰ মূলভাৱটো লোকচান কৰিছে, গণতন্ত্ৰত হিচাপত তেখেতে যোৱা নাই। সেইটোৱে আৰু মানে প্ৰেচাইডিং অফিচাৰ হওক আৰু কাউণ্টিং অফিচাৰ হওক, তেখেতসকলে এইটো ভাবিব নালাগে যে মানে DC অফিচ পৰা যিটো আমাক অফিচিয়েলি ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে, খালি সেইটোহে আমি মানে আমাৰ কাউণ্টিং এজেণ্ট কাৰণে আমি ট্ৰেইনিং দিয়া নহয়, এইটো বাহিৰে এডিশ্যনেলো আমি ট্ৰেইনিংটো দিয়া হৈছে। মানে ৰুলিং পাৰ্টিবিলাক ক'ত টেম্পাৰ কৰে, মানে ক'তো মানে পাব্লিক ভোটটো মেনিপুলেট কৰে, সেইটো বস্তু আমি এতিয়া ভালদৰে আমি গম পালোঁ। আমি এটাৰ চৰ্ত আমি ভালদৰে আমি গম পালোঁ। গতিকে আপোনালোকে এইটো ভাবিব নালাগে যে আমাৰ এজেণ্টসকলে মানে এইটো নলেজ নাই বুলি ভাবিব নালাগে। সেইকাৰণে যদিহে কোনোবা কাউণ্টিং অফিচাৰ আৰু বা ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ যদিহে তাতে বেয়া কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, 100% তাতে ধৰা খাব। যেতিয়া ধৰা খালে মানে সেইটো ৰেচপন্সিবিলিটি আপোনালোকে ল'বহি লাগিব, উপায় নাই। আৰু আপুনি এইফালে আমাৰ স্পৰ্টছ ছেক্ৰেটাৰী ছাৰে কয় যে মানে বাহিৰতো পাব্লিকো ৰখি আছে আৰু পাব্লিক চেণ্টিমেণ্টটো কোনেও ৰখাব নোৱাৰে। গতিকে সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে যে তেখেতসকলে মানে একো আইডিয়া নাই বুলি। এবাৰ এজেণ্ট একদম ষ্ট্ৰিক্টলি আমি ভালদৰে আমি ট্ৰেইনিংটো দিয়া হৈছে। সেইকাৰণে প্ৰথমে আপুনি প্ৰশ্ন সুধিছে, আমি সঁচাকৈ শুনা পাইছে যে বিজেপি পাৰ্টীয়ে, ৰুলিং পাৰ্টীয়ে আপোনাৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰসকলক আৰু আপোনাৰ কাউণ্টিং অফিচাৰসকলক প্ৰেছাৰটো দি আছে বুলি কৈছে। গতিকে সেইটো প্ৰেছাৰটো আপোনালোকে দি আছে বুলি আপোনালোকে মানি যাব, কিন্তু কথা নহয়। আপোনালোকে ডেম'ক্ৰেচি আৰু আপোনাৰ কনষ্টিটিউশ্যনটো আপোনালোকে মান সন্মান দিব লাগিব, সেইটোহে আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ। আৰু কাউণ্টিংটো ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ আৰু ট্ৰান্সপেৰেণ্ট হ'ব লাগে নিয়মত। যিটো সঁচা হয়, যিটো ট্ৰুথ হয়, সেইটোহে আপোনালোকে সেই কামটো কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ মানে কি খুচি হ'ব, নহয় জানো? মানে ভাল পাব। আপোনালোকে যিটো কৈছে যে DC অফিচৰ পৰা যিটো ট্ৰেইনিং দিছে তাতকৈ আপোনালোকে বেছিহে গম পাইছে বুলি কৈছে, কিয় DC অফিচত ফুলকৈ আপোনালোকক ট্ৰেইনিং দিয়া নাই নেকি? হয়, অফিচিয়েলি যিটো ট্ৰেইনিং দিয়া আছে হা, আৰু চবেইতো গম নাপায়। DC অফিচ যিমান অফিচাৰ চবেইতো গম নাপায়। সেইটো এডিশ্যনেল আইডিয়াটো এতিয়া আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিব নোৱাৰোঁ। পিছত সময়মতেহে দেখা যাব। দেখা পাব, সেইটো 100% খাটাং ধৰা পাব। আৰু এবাৰটো আৰু এটা মই কৈ দিলোঁ এতিয়া, এবাৰটো আমাৰ APSSC দল 100% জিকিলে। আজি প্ৰতিদিন টাইম আৰু আপোনাৰ মেইন ষ্ট্ৰীম মিডিয়াবিলাক এক্সিট পোল দেখাইছিলে, নহয় জানো, যে মানে BJP জিকাই দিলে। সেইটো মিছা, এইটো অপপ্ৰচাৰ, এইটো সঁচা নহয়। কি বেচিছ, কি ইংগুল কৰি তেখেতসকলে মানে BJP জিকাই দিছে? হা, সিহঁতে মানে গ্ৰাউণ্ড ছাৰ্ভে কৰিছে নেকি? ইয়াত 90% আমাৰ ট্ৰাইবসকলে এতিয়া APSSC কাৰণে ভোট দিয়া হৈছে। সেইটো আমি 100% আমি এইটো খাটাং এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া সেইকাৰণে আমি এইটো মিডিয়াৰ কাৰণে, মেইন ষ্ট্ৰীম মিডিয়াৰ কাৰণে সেইটোৱে আমি প্ৰশ্ন কৰোঁ। আপোনালোকে একো মানে এইটো ছাৰ্ভে নকৰে, কাৰোবাৰ কথা শুনি পেলাই এইটো যাহা তাহা একদম এক্সিটটো দেখাটো আমি মানে এইটো একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। নহ'লে এইবাৰ ইলেকশ্যনটো আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কিমান ভোট পাই জয়যুক্ত হ'ব বুলি আপোনালোকে আশা কৰিছে? আমি কম হ'লেও এক মিনিমাম 3,25,000 বা 100% পাব। 3,20,000-30,000 সেইটো মানে পাব। খাটাং আৰু এইটো মিনিমাম। জিকাটো বাৰু খাটাং, জিকাটো খাটাং আৰু কোনো ৰখাব নোৱাৰে। ৰাইজে ভোট দিছে, ৰাইজে ভোট দিছে, আমি গম পায়, চবেই গম পায় আৰু। আপোনালোকে চাৰ্ভে কৰি চাওক এতিয়া, বা আজিকালি ভিতৰলৈ চাৰ্ভে কৰি চাওক, পাব্লিক অপিনিয়ন ল'ব পাৰে আপোনালোকে, দেখা পাব। ধন্যবাদ।